देवान आमच्या मोगा खातीर कितें करिनासतना दवरलां पूण देवाक आमी कितले उपकारी आसा। खऱ्यांनीच मनीस कोण बेमान वडतोता। एक फेड्यार देव निंदा करून देवा सामोण सुद्दां आमी विसरल्यात आनी विसरता। पूण देव पदवेदारांचो पदवेदार, ताका सगळी पदवी आसा। ताच्यान कितेंय करूं येता आनी तो कितेंय करूंक शकता। देवाक मान्य नासलेल्यांक विजमिता वरवीं देव कसो निटाय हाडटा तो ही विचित्र घडणी पुरावो दिता। आत्म्यान माकलेल्या एका मनशाची फांक वाडटा। एक भोंवण देवाची तो बोरी कोबोर पोरगोडटा। कोबोरी त्या देशांतल्या लिडराच्या कानार पडटा। देवा उतर पोरगोट नाका म्हूण ताका रेका धाडटा। लिडर ताका धमकी दिता, देवा उतर पोरगोट ना जावं हुकुमान दिना तोर आपूण पावतलो म्हूण जीव घेवून। मन्नाची धमकी दिल्या म्हूण तो मनीस मातूय ना भिवून। वेल्यान म्हणटा देवा उतर संवसाराक जाय म्हूण पावून। देवाचो वार करपाचो तो मनीस चालूच दवरता। हुकूम मानिना तें पळोवन लिडर सगळोच रागान भोत्ता। मनशाक धाडून आपूण हाडून ताका मोना फोर म्हूण मारता। देवाच्या मोगा खातीर पळय मरोंक ना फाटीं सोदता। विजले तो शोक दिवन मारचो शेकी मोरचो वगोत पावता। तो मनीस मोत्ता तो पळोवन कितलो लोक वाट पडून रावता। देवा पासत माटीर मोत्ता कोणाकाचो ओर्थ ना मेवता। मोरचो वेळ जालो तोरूय पूण जिबेर देवाचें नांव केवता। लिडर मोसकोऱ्यांनी म्हणटा देव आसा तोर घेताचें नांव। मनाच्या वेळार तुका तो कसो वाचोयता पळयता हांव। हो मनीस कोऱ्यांनी चुकला जेजू बोगोस ताचे गुन्यांव। म्हज्यान कितेंच म्हणोंक जायना म्हणटा हांव तुजीच खोशी जावं। ओजाराचे ओजार लोक तुवें दोळे दुकानी भरून पळयता। थोडी म्हणटात देवा खातीर पिसो पळय आपलो जीव सोंपयता। वाकाणी जेजू म्हूण तो ट्रान्सफॉर्मरा वायराक लायता। हात लायनाका एक आवाज जावन हांव ती सगळी लायटू चोयता। कोरेस दिवसो पदवेदार म्हूण सोबे माजार केलें तावें। बोगोस सायबा म्हूण पांय पडलो पदवेचो ताव काडलो हांवें। देवाक मांदी नासलेल्याची जिणकोरेंच बदल्ली तुवें। हें व्हड विस्मीत करून जेजू जिवीत म्हाका दिलें नवें। जेजू चुकलो बोगोस म्हाका ताच्या दोळ्यांनी बोली दुका। कितलो बेमाना वडतलो सोगोट तुवें दिवून आमकां। तशेंच हांव हेरांकूय सांगता देवाक चॅलेंज कोत्तात ताका। पिडा पिड्डू माडो दिनाका देवा उतर पोरगोडटात ताका। देवाचें उतर पोरगोटा कोण देवाक